رادیو ریواز اف ام گودار و شوپینرین میهجان هر دری دنباش نادما پیشکش کرنا بر تنا دمجمیر پینجا فرمو گرفتین سنوچا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه الاوفیسار خصنیال هولری بهداریا اندام انجمن هرمیا پارتیا خو سروک خوجایا عمودیا انجمن اجتماعی کرد سوریه عبدالوهاب محمد کرومی دست پیکریا و پیشوازیا میوانان دکا د بردوامیا پیشوازی کرنا گلدا ینکو دلخوشیا خو به سربسبردانا خباتکار عبدالرحمن آپو ددن خویا کرن ایرو عبدالرحمن آپو اندامی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سردانا باجارو کې ګرکې لګې کړ نراتیا باجار رقا یو گریسپیا انکسی دا خویانیکش بو رایا گشتی بلاف کرد. ده المانیای پدکسی ده بونایا شهید بونو کوچبار کرنا سه خباتکارین کرد وجینه. دمواش. ایرول اوفیساری خصنی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لهولری بهیداریا اندام انجمن هرمیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سروک خوجایا عامودی یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه عبدالوهاب محمد کرومی دست بکریا عبدالوهاب محمد کرومی اندام کمیته هرمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پشتی کوش جانا خواه همید خدمت پارتیور بازا بارزانی در باز کرد لباشار عامودی کردستان سوریه پیشنبه ایواری کوچا داوی کرد و لگورستان عامودی ترموی پاک بخاکه هات سپارتن بهداریاوی لعامودی جدوه وول اوفیسا پدکسیال هولری ایرو تکرن بردوامه. ده بردوامی پیشوازی کرنا گلده ینکو دلخوشیا خواه به سربسبردان خباتکار عبدالرحمن آپو ددن خویا کرن. ایرو خباتکار کرد عبدالرحمن آپو اندام کمیته نافندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سردانا باجار گرکه لگه کرد. ده مراسم پیشوازی کرنه ده کرد پرور ولات پارێزên Kurdistanê ji tevahiya devera aliyan û girkê legê bi germî beşdarî di merasîma pêşwazîkirinê de li xebatkar Abdurrahman Apo kirin. Dilxweşiya xwe bi serbestberdana Apo danxuya kirin, tekez kirin ku ew ê li ser rêbaza Kurdayetiyê, rêbaza barzaniyên emir berdewam bin û tu hêzek nikare vîna miletê azadîxwaz bişkîne. Di çardeyê vê mehêda xebatkarê Kurd Abdurrahman Apo ji zindanên pêdê serbest hata berdan ew jî piştî derbasbûna salek û çar mehan jî girtinê. عبدالرحمن آپو اندامی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه راگهاند. دما کو هاتا دست سر کرن پیدل سر پرسا عفرین تومت آرسی وی کرن. هروها یک جسدمین گرتنی درکتنا لسر تلویزیونی بو. خباتکار کرد عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دبیجه تومتا کو پیده آرستی وی کری درباره عفرین بو. و پیاده به دست سرکرن و بنچافکرنه نکاره باوریین ما بکاره. دل دوانکه تایبت عبدالرحمن آپوش با مال پرا فرمی یا پارتی دموکراتی کردستان را گهاند. کود دما کو هات دست سرکرن پیاده لسر پرسا عفرین تومت آرسته وی کرن. هر وها یک جسده میگرتنه درکتن بو لسر تلویزیونه. هر وها آپو دازانین کو او بتنه د زندانه که ده نما و چندین جار اسایشا پیاده لیکولین لگلوی کرن. و او جبو چندین زندان و شوین جدا جدا و گوهستن. بو نمونه حلب، شهبه و چند جارکی او رادستی دزگهین اولهی ین رژیم سوریه کرن به تایبتی اولهی ولات آنکو امن الدوله. عبدالرحمن آپو اشکره کرکو بهتر جسی مهاند زندانا تکانه دبو و گلک او اشکنجه دان و چندین محبورین کمالبات خواه و دوست و حوالین خواه ندیدیتن. و تو کس یانجی آلیکی نزانی بون که او دیجیان ده مایه یانجی نا. اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گوجی که اف کریارن پیاده دکه و سیاستا تک آلی یا که لسر عرده بجه دکه گلک شاشه و پیوسته پیاده لخوا وگره و کریار و سیاستین خواه بکهره. سروک مسعود برزانی به هلکفتا سربست بردانا عبدالرحمن آپو پیامک بلاف کرو تیده دلخوشی خواه نشاده و گوت که پیوسته خباتکارکی من عبدالرحمن آپو دی زندان دجمن دبایا نک زندان آلیکی کردی. دو 14 و مهیده خباتکار عبدالرحمن آپو جی زندان پیاده سربست هاته بردان او جی پشتی در باسمونا سالک و 4 حیوان لسر زندان کرنه. لی آلمانیای پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ده بونیا شهید بون کوچبار کرنا سه خباتکارین کرد وجینه. رخصنا آلمانیا یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سبا 22 سال وگرا شهید بونا هر دو خباتکارین کرد شهید کمال احمد درویش امینداری گشتی بری پارتیا دموکراتا کرد لی سوریه الپارتی و شهید شیخ موسی یوسف
اندام بره پولیتبیرو پارتیا چپا کرد لسوریه هروها بیرانینا هشتان یا کوچبارکرنا دهامی میرو سکرتیر بره پارتی ل دورتموند آلمانی دیوژینا لگوری و خوندنا گشتی یا کوری خصنا آلمانیا یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه بلاف کربو سبا یکشمه دمجمیر یکی نیورول جادایا البرچ راس هجمارا آواهی 46 هجمارا دوریجی 44 145 باجار دورتموند دی او بیرانین وره وجاندن د داخویانیه کې د نونراتیا باجار رقای و گریسپی یا انجمن نشمانیا کرد لسوریه بانگ لرایا گشتیا جهانی عربی سوری بانگ لها فیمانیا نشمانیا اپوزیسیون سوریه بانگ لامینداریا گشتی یا انجمن نشمانیا کرد لسوریه هروها بانگ لخلق خو لپارزگاه رقای کر کو او جدا خواز سروک حکومت سوریه دمکی جبوه البجارتنا هیکلیا نو یا انجمن باجار رقای نگاه دارن نوێنەراتیە باژارê Reqa û Girêspiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê daxuyaniyek derbarê daxwaza serokê hikûmeta Sûrî ya demkî ji bo li darxistina civînek li Tirkiyê belav kir û têde matmaya xwe nîşan da. Di daxuyaniya xwe de nوێنەratiya bajarê Reqa û Girêspiya Enekesê de bang lê raya giştiya cîhanî Erebî Sûrî û bang hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûrî û bang li emîndariya giştiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û bang li xelkê xwe li parêzgeha Reqayê kirin. ku ew jî daxwaza serokê hikûmeta Sûriya demkî neagahdarin. Nûneratiya bajarê Reqa û Girêspiya Enekesê got ku ew neagahdarin ji daxwaza Cewad Ebûheteb serokê hikûmeta demkîya Sûrî ku tê de bixwendin ji bo li darxistina civînekî li bajarê Orfeyê Tirkî. Ji bo hilbijartina heykeliyekî nû ji Encûmena Reqayê neagahdarin. Nûneratiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di daxuyaniya xwe de got ku ev helsûkeftina serokê hikûmeta demkîya Sûrî helsûkeftineke neberpirsiyaran e û ciha mixabinî ye. Nûneratiya bajarê Reqa û Girêspî daxuya kirin ku ev karvedana serokê hikûmeta demkîya Sûrî kiryarek mebes jê dûrkirina aliyekî destnîşankiriye ji bo proseya dîmokrasî li bajarê Reqayê û ev kiryar ziyanê pêkvejiyanê û hevsengiyê navbera pêkhateyan de digihîne. Her wiha nûneratiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê got ku di civîna biryara li Orfeyê were li darxistin tû nûnerên Kurdan tê de amade nabin û ew civîn yan jê ew pîlan ser nakeve. Wê wekû caran berê çarenivîsa karên encûmenên ku li wê civînê werne helbijartin wê ne serkeftî bin. د داخویانیه کې د نونراتیا باجار رقای و گریسپیا انکسه بانگ لرایا گشتیا جهانی عربی سوری و بانگ له فیمانیا نشمانیا بسیونه سوریه بانگ له امیداریا گشتیا انجمن نشمانیا کرد له سوریه بانگ له خلق خو له پارزگاه رقای کر کو او ج داخواز سروک حکومت سوریه یا دم کیش بو لجارتنا هیکلیا نو یا انجمن باجار رقای نگاه دارن شوپینرین مهجا بری کوم بلتنا خو بداوی بینن دوباره می سرلوچیان بینه بیراوه پارتیا دموکراتا کردستان سوریه الاوفیس سارخستیا الهولری بیداریا اندامی انجمن هرمیا پارتیا خو سروک خجای عموده یا انجمن نشمانیا کرد سوریه عبدالوهاب محمد گرمی دست پیکریو پیشوازیا میوانان دگه بردوامیه پیشوازی کرنا گلده ینکو دلخوشیا خو به سربسبردان خبرکار عبدالرحمن آپو ددن خویا کرن ایرو عبدالرحمن آپو اندامی کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سردانا باجارو که گرکه لگه کرد. نونراتیا باجار رقای و گریسپی انکسه داخویانیه گشبو رای گشتی بلاف کرد. آلمانیای فدکسه دیبونه یا شهید بون و کوچبار کرنا سه خبرکارین کرد سبب جینه. سلام علی داوی هات اشاد بخور.